Markus pasal 2 angka 20 talu saya lako 20 karua. Ulun na pakbasan anak gurun na punga Yesu ungkalet te gandung lan allo katorroan. Den pisan lan allo katorroan. Namale tu Yesu lendui to opa alag gandung. Anna ungkalet te elolanan gandung tu anak gurun na. Nakuami tu Farisi lako Yesu. Kita mi. Maapa itu mati itau. Napogau ilan allo katorroan tu tanga dipogau na. Nakuami lako tinde tau. Tae para kami wasalin ni. Tu apa napogau daud. Ton nakapuuluran siya tanga dia. Sola tuto nasiban. Matumbari natama banuan na puang matua. Ton na abiatar to mina kapua. Anakan day turoti di pendoluan. Tu pemali ungkande sangarin na to minaman na iya. Siya na benduka tuto nasiban. Siya nakuha lako tinde tau. Ya tu allo katorroan di paden. Belan na tolino. Tanya tolino den. Belan na allo katorroan. Ya moto. Ya tu anak karampan di lino. Puangan na duka allo katorroan.